Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Raya Ma'azibatin kepada semua warga sampai Jaras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Sampaya Jaras. Saya mengharapkan dan mendoakan agar kita semua akan mendapat keampunan daripada Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Syawal diraih tanda kemenangan, Ramadan berlalu penuh keinsafan. Terus istiqomah melakukan kebaikan, semoga hidup dilimpahi keberkatan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada seluruh warga Sampaya Jaras. Kami warga Sampaya Jaras mengucapkan